Alexeni Bamba sengiyavala ngaphambi kokuqala usuku lwakho namhlanje bamba sengiyavala incwadi yamahubo chapter 1 verse lokuqala Psalms 1 verse 1 ubusisi umuntu ongahambi ngezeluleko zababi ongemi endleleni yezoni ongahlali enkundleni yamakolodayo Elukhuluma nawe namhlanje ngaleli verse as you are getting ready to start your day incwadi esifundayo yokuqala amahubo ubusisi umuntu ongahambi ngezeluleko zababi kunabantu namhlanje ngicela ukukhuluma nabo ngithi as you are starting your day be careful ukuthi obani abakunikeza izeluleko you must be careful ukuthi ezobani iluleko oyithathayo empilweni yakho kunabantu abathatha iluleko ezimbi bayigcina sebelahlekelwe yilokho abanakho ngenxa yama-advice abawathole kubantu abathile kodwa namhlanje lithi leli verse ubusisi umuntu ongahambi ngezeluleko zababi ake ubheke ukuthi impilo yakho ihamba ngama-advice obani ngoba abanye abantu abathile bayak-advise not ngoba befuna ukukuphumelelisa kodwa ngoba befuna ukubhidliza lokhu uNkulunkulu asakwakhele khona nalokho osunakho bekunikeza ama-advice athile azokulimaza angeke akuyise ekufinyelelisela la uNkulunkulu afuna ufike khona kunabanye abaphuma emshadweni yabo ngoba bethola ama-advice athile kanti balalela izeluleko zababi kunabantu abashiya emsebenzini singekho isidingo sokuthi beshiye emsebenzini kanti basuke balalela iziluleko zabantu abathile ababa abafuna ama positions abo balalela lezo iziluleko basemaphuma kanti kube kuthiwa balalela iziyalelo zikaNkulunkulu ngabe bakude nempilo abanye bagida endaweni eyodwa ngoba basuke bathatha iziyalo zabantu ababi bahamba ngazo namhlanje kuseni yonke advice oyitholayo ake uyibheke uyianalyze ukuthi ngabe le advice oyitholile ayiveli yini kwababi ngoba abanye bayakululeka kanti bafuna ukukuphose weni kodwa ubusisi umuntu ongahambi ngezeluleko zababi akuzona zonke iziluleko oyitholayo kumele uyithathe uyiapply empilweni yakho ezinye izaluleko ziright ukuthi uyilalele nje ugcine lapho ungenzi lutho ngazo ngoba ezinye zivela kwababa abanama motives amabi ngawe ngakho qaphelisisa ama-advice owatholayo futhi uqaphelisise nokuthi advice uyithola kubani akusibona bonke abantu abajabulela ukuphumelela kwakho abanye uzobabona besondele eduze kwakhe ngathi bafuna uphumelele kanti bafuna ukusondela eduze kwakho ukuze beplan i-downfall yakho babusisiwe abantu abangahambi ngezeluleko zababi abanye balimele namhlanje ngoba basuke bathatha ama-advice abantu abathile abanye namhlanje babhlungu bangena nasemshadweni engafanele bengene kuyona bayakhala ubusuku nemini ngoba basuke bathatha iziyalo zababi sebeyayisola manje abanye bashiya amabandla nesidingo singekho sokuwashiya ngoba basuke bathatha izeluleko zababi ziqaphele izeluleko oyithathayo ngoba zingase zisho ukuphela kwakho zingase zisho futhi ukuphela kwendaba yakho wobani obalalelayo wobani ozwa ngabo wobani abak-advisayo i-advice engcono ne-advice engashaya eceleni uyithola ezwini likaNkulunkulu uyithola kuNkulunkulu nasekufundeni izwi lakhe that is where you will find the advice engeke ikudukise ubusisi umuntu ongahambi ngezeluleko zababi. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.